Yamwa kwa Badwam TV Badwam Jumadi eso. And I don't pen someone seeing a brasson so tibie no so near the free Jumadi no asie say ya did drum ejewa babano. Yes, Jumadi no siano Cassiano and Eddie kind womb. Some the dosso. Near to your mubi ya ubetie any multimedia Jumako yen COO Raken and Son. War 2023 no ye media radio sector penny ewa fimuni nyina ne nyuma pa wo hwe eboa madwuma no koso yaba no so aba ya de honsam no ebebro no fe yabo rayansam foforo mu ya regional highway engineer de achew pakase de ma de hye ya yefa nsawam kumase kwantempo no eso sade opokuasem potamu ho de kwan no enya ne mfutredi kunipa eno ne msembi na no pa me de bro Adom TV Badwam kase or share live on Facebook/Adom TV Extra, Go TV 119, DSTV 280, YouTube Adom TV 2. Medidi afia amankwa tamaklo. Afia ni die mientie said in 70 mo ankasa etie. We kan ho an prensa asoni ena yen chief operating officer wo multimedia dwumakoyi mu Raken ansa ya bono abaso se wono ene pani pa 2023 ni mo media radio sector no emono Ghana CEO Summit de etoso nwoche ya de sabaso bodie no emano ni nyuma pa ne hyehyɛ papa eda kwan mu nti na media station no gina ne naso Adom TV kase etoso CEO of the Year Media Radio Multimedia Group Ken Ansah. Eni so ade hunu ya owo so obehwe ama wonu ma wo ye adwuma wanase adwumadi ho betie na aboa ama oman empotema hodo ebenya ho mfaso ede nsakira ya ba na afi mpuntu eni kwane obefa so amanfo obenya adwuma ye no eka ho bi na wotumi eni asa abaso bodie medie ebuaboa mpanimfo a woda adwuma hodo ano ene aman mpanimfo eni wonu ma oturima bobe ewa adwuma yi mu ebehia na wabo wana abaso ensem bi a wodwendwene ho ewa adwumadi no ase eni se kwane obefa so ma abafu adwumadi afa ne ntoma fra ene kwadwuma na fe sikasam ene ma enkankro ya ogiri se ni nyina ka ho bi na beboa ama sikasam afa na ntoma pa efra ewo mai pani kwankyerefo a wada CEO Summit ano NS Graft Ejire ene ne nsantwerefo twetwe nkoman sam wode tu dwa bi ne nti ebeye den na yetumi move akoyenim na se ebe move akoyenim a na se enkan no na yeton koku enkan no yeton gold a eden biem na yebetumi aye no ewo kwan foforo so a ebeboa oman no ema nakonenim ena se saaso dia ende technology aba technology papa eye artificial intelligence na aba no so yebeye den ena yedi mpanimfo a ewo ho nimdi abebehye edwuma mu mpanimfo aban mpanimfo no mo akyerem se amohu ekwan a saa technology e friend AI ebeboa ama yetumi ama Ghana ene ndwuma kese akonenim to be samia enuntina yishia this year nimpa bebre dwuma mfo panifo bebre so we obi a wo fa pokuase achomota kwantemponten fa mu ko pokuase ni kopi okumase kwan no a wo hunu ya me pa kire mfuturo ya eku adehye se wani se ka kire adroba fo nso ahyen eseye fiso fa so de bia dia oka na se de ani wo ha dwene pa nsuo to nsuo ateche ekwan no kura wonim so kura hwe abeto menem ase wahyen na no na regional highway manager engineer Emmanuel Odai ene Adom kase di nkomo de chew papa na e ma de hye fasa kwan no eso se ne won de hye gu na kwan so se be ya ohaw ne bra ye faso kwan no ebebafo menim ekwan no moye no ye nyina ye ne age se ebi omoye kwan amaye ba ne ma wo so moye na ye nso aye timamofo no ye ho toye no omunye nti futuro no de hayen se omba wie kwan no futuro betuma bo nipa bebre yale wa mantemo ha se kwan ne nye ena senia China fo no so omaye kwan no amadra fo no ebrenti se no chese before se obefi akra ba bedu nsan no Africa bebro 3 4 omo fa ne short of fa besia no fa besia enti ama se fe no ye tua ne double Adom News in Central for any engineer Emmanuel Odai a no ewo eye highways womo regional office etwetwe nkomo won sema o manfo edi tu dwa no on say oh fasa very uncomfortable construction the
constraints eba pa eno nti na most often no say baby aye construction bia no you ta educate the public say you be ham kakra ko you wi a mo anso na be side I enjoy road no ebi mo akosi dan warehouse kesie a baby a natural flow no efa no the natural drain wo ho an kan say nsuo no efa mo se wo ho a e yare ho omo dan no asi we kwan no I say ye bubu but e so huge say we bubu anye yi so afina ye the engineering ideas akoko ye be fa amunchen na te say to me akọ join the main one no na ekọ na eno no Ivi Badwam kase na oguso ehwere ye to so de makoye nsam foforo mu na enne se wo be hye no nso a ekọ nsore dodo no a bible kuma bi na behu bi asofo pani die eno kra no ene maako bi na behu ye nyina mobile phone no a obi efa na ene youth no maburu bi adi nkomo nana mo personal na enye seyo na de na asesa ni nyina ye digital world a ye de ho awuram ye boye ho modern so ne asoro empanifo mu bi nso didi enkomo enafi aba na ye die ntino ukakasa mu onfa ma na oja asore ba na no ukone sei nchiremu ne nsema fa ho bi eni because of emergence of technology, how convenient our technology are into, because sometimes ukta Bible na ni mudru and then you be na ukuta back. But me, for instance, I prefer say me kuta my Bible and say my Bible side or my phone, because all you teachings our phone bet me feel. Apostle Paul appear on our Father's house and have been so Reverend Bright Yaboa or that Kingdom of Heaven Generation Ministries and so then some see etuja. Ebi mo adwun mo no o mo nsusu ye ne se ukura paper nankasa but to me as an apostle of God no me hu fum so bia also esan se ewiase niema esesa niema edane ewiase ye koyanim sisi ade e ben ni papa ye phone oda sorry the first thing I obehwe e your mobile phone. Enti I think say wo nyame nso susuye mu no ene nyame amankrofo nso nimde e ma ye the Bible no ato ye phone so. Enti say sofo e ka quotation bi na say member bi e bie ni phone so e yi quotation no a emfumso bi a ne so ne kwan so ano no eya na mpanifo ka asem bi say emre dane a na won so wadane hu bi e wo se nyina ye justice to eye nyame asem kro na ana ewo ni nyinam nanso no de ewo mu ne se tumi na ewo Bible no mu no eda so wo ho na se de ye ka no enye Bible no per se no na be ne mum eye asem na eti wo mu no obi wo ho no ma obefa Bible no in the book form no obekura obekasa nanso bibi ensi obi wo kura ahwenkura no nanso okasa bibi e den edi akire enti eno na me ka se de ewo mu a ehia nyina ne se Frankatuni de ma NDC amanyuko kanema mpeni John Dramani Mahama de adesre na eto chief executive officers ene ankwankwa won mo nyuma kese wo memu se wo mu se mu odede ne mum won hwa no wo bu okete ma free memu omo nkoso ane ye ntena ne ye nchekere me ni kuro yi enkwani mu wo CEOs summit ya ekoso eno de nsemi tuja chire mu NDC administration ebeba no o mehwese niema pabeguna kwan so na boama enumawura no so ekomajo Ishe so a watu ni din 8 CEO Summit ye course e wan kran se na kanema mpani Dramani Mahama de tudwa se e yaro se mpa se enwumaku bi a wo man mu ahyase etu wonto ekro free se o man sikasem enko yie enam kwane a mpani na nado danko akufu ado ene owura Alhaji Dr. Muhammad Baumia enam so a wonum etoto o man sikasem ngasa e mu na de tudwa se unemployment has jumped to 14.7% from 8.5% in 2017. The highest level recorded in the history of the Fourth Republic. Inflation is above 25%, and current interest rates range between 30 and 50%. The exchange rate, which was previously at 4 cedis to the US dollar, has crossed the 15 Ghana cedi threshold, and there appears to be no end in sight to the deterioration of the poor cedi.
Corruption has become a new normal, and Ghanaians have become numb to the growing scandals that continue to be exposed daily. Game, Glovo, Nivea, Big Pen, Dark and Lovely have all shut down. Unilever has relocated its tea production to Nigeria, and amid all this, our public debts now hit a staggering 658.6 billion Ghana cedis. Education service and penny force one edumayofo miensa bi a womo ewo senior high school kromu bo voter region no wonche won hu sinchen na wonye nhwehwemu nyina ne so osusu se nuane no a eho aye den kura ma na wofo mo abia kura keka won hu bom ma schools a wo makomu school no ma wo mu nuane no sa mpanifo yi miensa na eduane wo mo twefam a won ne Richard Ametoze oye beza yom Jukumu oye matron na less obuadi storekeeper say yes wo mo ntena se me anya hwehwemu fa sansem no ho Adom TV kase etwaso Into Suku Bakua, a wafra mantam no emo, na Ghana Education Service in Penyfo, a man aboard Yababa Tujano watch Redia, Richard Amevo, Jom Jikumu, and Alexa Bodia Wunina, a year Juma was Sasukun emono, and Menemo ya one shena one Jumedi, one fa embra every Yakopemo say, fear such as in Yanibia. Aira was Kumono, in Penyfo between Yamoshimoniana every year. Nasasa son and Nipami and saying, Wash you almost so many menina, one from Coma headmaster says Kui Wadano, Legend of Tukunswa, what's ya was see 1 year Shimu, and for San Simi Hono. Or my woman are watching me, no, ya baby Yanino, Yenswa, one from Womanabo, and Kotugana Education Service Management no ending. A cool year wafra won whole coalition of aggrieved teachers on the rank of deputy director. Na yese omwaka aka no madu deputy director wo so kasa tia wo mpanifo Ghana Education Service wo ehwehwe foforo bi a wakuruche gu nkrata so wo kwan a wo befa so sa chechefo wo mo ebekọ wo anim wo nkyerechire adwuma nimu na kasa no de wo nkrata no bi esu no mpanifo adwene ne senke be ya no teaching staffs ya wo mo aban adwuma mu a waye adwuma for waye adwuma fie enumu no saafo no so wo ho akwanya so mbetumi aba be director 2 and director 1 ewa adwuma no mu no mo dwen ho a wo monte ase enti wo tinte kokwa akire mpanifo Adom kase etwaso yi obebre ya bo matnase ewo rank na FN deputy director rank ne so a omuntumi nkomanim na ukọ wanim a na wunya a lot of benefits a ebetuma boa so ukọ retirement ko ebetuma boa na ye wo ho na on the 8th of May 2024 yenya document bi say ya krampo no masara ye new scheme of service sa new scheme of service no e kire say sa stagnation and say when atnase no maboy no ya sa scheme of service papa be shemu kina data be shemu kina ne say ya no say kwanya bia ni ho say wo ba be ye district director and say regional director untumi meye director 2 or director 1 enuanom Ghana for yehu se sa de we adisichafo nya pa ne etoa so disichafo nya na de mmobokra ne se kwetichafo bebrebe a ye wo Ghana ye mu bia ko school papa du akire sese ya hyehyɛ foforo aba new scheme of service nim se obi foforo bi a onye teachani a yen training as teacher krampo so another public sector ye betumi e de naba abe handle as director 2 or director 1 and I say district director or regional director sasem we so what be that enti ye ka kire aban ye ka kire Ghana Education Service ye ka kire Minister of Education ye ka kire your union leaders ye ka kire Ghana Education Council say sa enhyehyɛ no mo e de agu Adom TV Badwam kase da guso ehwe me to so na yenko yensan foforo mu na oba pani me kire kwemada ya wo kira nana ye boa pene ya wo toso mienu nana de adese na ema Sunyano West Municipal Assembly no ene wo mra hye Badwani Ignatius Bafo wu a se wo srepa ye boa pene basic school no de wo mu hia ne ema school feeding computer laboratory furniture ne ade wo srempanifo so wo mra emeboa school aban bae or the school feeding by nti
school phone crabia school feeding. It is school no buy na ye kama. So says here because of school feeding no nkran nyina ba hwete. Sanse bekwa benye duane bi ni. E ade ho asem ehia miye. Ya bobo so bia besisa abre enkoso. Municipal Chief Executive Sunyana West NA MP Honorable Ignatius Bafowa say Babe can be a ye say was here matra ye bo happen nkra school feeding Mr. Mensa da Mensa yem say yenya mobre be miso yim other schools nyina wo a computer lab a omudi esua de ye bo happen for nkra enibi e ade ho asem e ham eno akire na school pani owo ye bo apene busy school Peter Abenkwa enso akire how do we school for no efemu e wa adesuam ya wo kire se eno ka ho bi ena mamofra no enenye school ho ti school 2012 I dem kwara baye enson eko edu ene de hyase ena me gina ka say GHS no ya twere mpre nan ne mpre num ne yakoyi enti wo hwe nkwara wo msisi ana ye 125 I'm say do baby ani hia mo mebre bi ni feeding program so wo hwe mpotam ha shira school say wa hani na omani na nyese bia ba kokora yenkwa na ye ni feeding program ne bi enti ne kro sa na ma we kutia nkanye dodo ni na so nam sa na ma nti ama anyama enkoyie mai nti mankwara ne best school a break time o kwa o mabi efi time best so yempon ne kwara ne kra san school ho MPP Manager sir Wonsoda Technology Solution Center technical vocational education training na TVET ano ewo go so wa hafumante mu so edi ya wonimu ifise ne ma boa ma school jira na so no won de enimu fa kora nti nhada mo ama adesua ne adesua enti me nkoso ye se de wo se ye Adom TV etwaso ame no ka se yi no bebia enkwala no etna ko school anase classes no isakura in the classrooms ye hear more classrooms furniture enso eyade a eho aye kitwa anase isa emayen enu achi bebia ye dormitory ewo enso sana yini permanent kitchen ene dining hall ni nyina ye temporary structures ye drew say on be didi agency on co shift ebinum didi wie ana ebinum so aba bedidi enti eno so ya de a ehayem pa afi baabi ankwala no so te ani baabi a won ba school no so eye kwantenti a ebro 1 kilometer bribia ma ye highway so enti nkwadai enam awia so ani nsuo ne nyina na won ekọ no ba yini ka bia so enti ye stress yinya bus ai betimi den kwara ya ba na wodo won akwa ebebo ya womo ewo krabon so ewo Kintampo South Mensimo balance and natural resources so for ene ne yira baso Mr and Mrs Abujina Po mrasha bedwani a ono so ma adehye wo Kintampo South Alex John o ma ya dia keka wo mu abomo at SC 3-unit classroom block chese bibia wo mo efepa so wo monye no mo fa mo ama adehye ne adekire enkoso. What we've handed over to the Director of Education is such a beautiful edifice, and I want to thank the contractor and thank my brother, the MP, and my wife and my father-in-law for working together to build this beautiful thing for all of you. As the Member of Parliament has rightly pointed out, you have to work hard. Nakraboso mindful so Mr. Mubibri, pa se nyamia ekumuyi, pa se ekotoaba. Na ya to aba na wie na yesi minister kasankasa na kontafo o ma nkoto ama ni nipa ene so de be musu kakra nti mesre mo we nye osono asem ana enye tinyi asem we ye abusunya asem ana we ye fie asem se ye ni nkuri mo ba bia akra krabon so anko ade Daniel Yawapia eye Kintampo Mensini panyini a wodaji yesano wodi ato afoforo won sem obi nyina enimu se wome wonom emmoa enu akire na awofo ne adesuafo nso ede won sam eto aso adan e wo ho no yesin ya santo person adan no ayroda bebu okura so aye nibi enkonwa mpini ne disi omo ya de nso wo hwe number na ekofo no ebe nya nkonwa nti ye fa kwan so de ato adofo anim omo bidu omo se mo mufri Kintampo South
oh mo akwantu mu omo emaye mwa na yeso enya hode ntete mofra no say MPP come here say the baba dey ye dia ma ye play dia mu the travel dey say come MPP come here ya fi be gina wo pinti ya tia ma no na ye da no na enye ento ne wa ba bo ya ma sa aka na kama aye fi timo ne shia abia na Enyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na brama kwan na no pay ye de asie asedan koma wo mre ne adaje a wo de ma ye nti ne mum sa kan ye ho asima ba mienu ye ntwe ho mra na se de bonkrata na se ene online de no ye de ama oni de mu nti twen sesie ye kwaba